Tak dengai laris, Mbak. Kabeh padha sambat sepi, Mbak. Sepi kabeh omonge. Tak dengai rame sampean, Mbak ya. Nggih, nggih, monggo, Mbak. Nggih, nggih, sami-sami. Aduh ya Allah, cara Lia ya. Jelas dah. Bawa bantal, karek sitok ya. Karek sitok tak bawa ngalor ngidul. Siapa ngerti? Payu. Apa, Bu? Hitam, putih. Mbak semangat nggih. Biane apik-apik men, Mbak. Arep tuku sik urung bayaran, Mbak. Monggo, Mbak. Cara Lia kemana-mana mau nggak ada duit, tenan nggak ada duit tenan. Bu, bantal tinggal 10.000. Mau, Bu, buat lebaran? Nggak mau, Bu? Oke. Bantal guling-guling. Bu, sandal baru buat lebaran, Bu ya? Bu, nggak beli bantal baru. Tinggal 10.000 ya, Bu. Nggak mau, Bu? Oke, Bu. Mas, kau harus tutup, Mas. Dodolnya, Mas. Kapan tutup? Rada sepi. Nanti sore. Oh, oke. Saya doakan laris, Pak ya. Amin. Nggih, monggo, Pak. Kabeh sambat sepi. Pak semangat ya. Tak dengar laris, Pak. Bu, bantal tinggal 1 buat lebaran. Nggak mau, Bu? Bantalan tangan aja. Jangan gitu dah, Bu. Tinggal 1, Bu. Bantalan tangan aja, nak. Lara, Bu. Oh, tambah hangat. Oke, Bu. Sama langsung dirangkul. Oh, berarti ngerangkul bapake. Iya. Aduh, Bu, aku gak mudeng, Bu. Bapaknya nang kuburan. Waduh, ya Allah. Nggak apa-apa, Bu. Didoakan nganu, Bu ya. Amin. Nggih, cari lagi. Iya, ya, Bu. Jali teko ae. Teko ae, bener, Bu. Jodoh pasti datang, Bu. Oke. Iya, monggo, Bu. Dalam? Kapok biasa. Niki dakran, Bu. Yang kapok habis. Ini tinggal 10.000. Mau? Nggak mau, Bu. Murah loh, Bu. Tinggal 1, Bu. Nggak mau, bener, Bu. Amit, Bu ya. Tangan saya tangan kiwa. Nggih, monggo. Oke. Nggih. Sakjane nggak enak bakul bantal ya. Tapi mbuh kok. Pak, bantal, Pak. Tinggal 1, 10.000. Nggak mau? Aku tak menggok tuku iwak sik. Mas kuning ki iwak apa, Mas? Pinten? Jepil. Oh, larang nggih. Buatan murah sekali, Mbak. Murahnya pinten, Pak? Karena barang larang. Pak. Murahnya 20.000 sak. Lah aku tuku iwak siji. Terus bar ngono tak ijoli bantal sampean gelem, Pak? Napa? Kula tumbas iwak siji tak ijoli bantal. Dijel mantap. Nggih, bantal baru ini tapi dalamnya dakran, Pak. Kula mau dodol nggawa 10 garis tunggal, Pak. Kula pengen niki lho, Pak, iwak niki lho. Tak kakne anakku, Pak. Tapi duitku kurang. Pinten, Pak, niki regane? 20.000. 20.000, waduh. Ya bantalnya regane bisa. Iya, Bu, bantalnya regane pinten, Bu? 20.000. Loh, 20.000. Pas. Kan 5.000 biasa. Waduh, sampean 5.000 ya Allah, Bu. Nggih 10.000, Mas. 10.000 amat, Bu, nggih. Iya. Pak, enggak jadi tuker, Pak ya. Alhamdulillah dibeli. Jadi uangku laku ini. Aduh, Pak. Bantalnya kan udah laku, berarti udah laku. Iya. Oh, dibeli, Bu. Masih beli. Maaf, Pak ya. Maaf ya, Pak ya. Waduh, aku Nggak kecewa jadi. berarti. Jadi Anda belum beruntung. Oke. Nah, Bu, Iya. saestu, Bu. Kecewa Pak. ya, Mbak. Kecewa? Iya. Jangan kecewa dong. Saya doakan laris, Pak nggih. Amin. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. besok sini lagi ya. Nggih. Bu, 10.000, Bu. Iya. Dibeli. Alhamdulillah, Bu. Jangan lupa, Bu ya dijemur nanti. Setiap minggu, Bu ya. Bu, sinten asmane? Bu Sudri. Bu Sudri mau foto sama Mbak Sarah Lia yang cantik dewe enggak? Oke. Mau enggak? Ya mau. Cuma 10.000. Wes gak apa-apa, tinggal 10.000 bae. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ayo Bu foto berdua, Bu. Bu. Ini, Bu.
Waduh, Bu. Niku mah pinten? 30.000 ya murah bantalku 10.000, Bu. Kanggo pirang-pirang tahun, Bu. Ayo Bu, aku pengen foto mbek Ibu ya, kene Bu, ganti Bu. Ayo Bu, aku videono lah. Aman. Ayo. Ya. Ayo Bu. 10.000 wae wis entuk bantal dapen ya Bu ya. Aja lali Bu di PP, dijemur, di parfum ya Bu ya. Oke Bu. Matur nuwun.